Akhensa ku va mpfuleli channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ni la ku vulavula hi mhaka leyiwani. Ku na vatswari van'wanyana or ku na vanhu van'wanyana va tsutsumisana na mali evuton'wini. Va rivala vumundzuku bya n'wana or vumundzuku bya vana. Mi ni twa kahle ku ni ya kwihi? Xana n'wana loko ku ri ke ni n'wana yaloyo va vabya i vabya mavabyi mo karhi, a ni hi n'wi yisa ka dokodela va fika va n'wi kambela ivi va n'wi nyika tiphilisi, ivi mi kuma ku un'wana i vabya mavabyi mo karhi a ma holi mavabyi lamawani, ivi hi n'wi teka hi n'wi yisa kwihi? Ka valavo vona vo hlahluva or vafundhisi vo karhi va fika va n'wi khongelela ivi mfundhisi a ku hayi loyiwani i na swikwembu loyiwani va ka vona hi vona va n'wi vabyisaka a yi a ya chayeriwa, ivi mi ku hayi muprofita loyiwani i profita mavun'wa, ivi mi ya kwihi? A ka n'anga yo karhi na yona yi fika yi n'wi byela yi ku hayi loyi na swikwembu loyi i lava ku chayeriwa. Loko n'wana yaloye mi kuma ku i na vo ma 13 years or 14 years, fambani kwale ka n'anga yeleyo mi fika mi yi byela ku hayi govela n'wana loyi hi kombela ku mi byela ve le hansi ku a rhanga a dyondza xikolo a heta a ya na le yunivhesiti kumbe a ya tirhela mitirho ya mavoko, loko a hetini hi kona a nga ta kota ku ta chayeriwa. I ta chayerisiwa hi yini? Hi mali ya yena. Va ta swi endla sweswo tani govela ivi swi endliwa ivi ku vikiwa ve le hansi va byeriwa ivi le hansi va swi twisisa. N'wana i ta hola mavabyi ivi a ya exikolweni a heta vo grade 12 a ya na le tiyunivhesiti a heta ivi a sungula ku tirha, ivi loko a ri ku tirheni mi kuma ku endzhaku ka malembe mambirhi manharhu bya vuya vuvabyi lebyiya a ri na byona a ha ri ntsongo, ivi loko byi vuya ivi laha kaya va ku hayi mani munhu loyi tshama hi n'wi yisa ka n'anga yo karhi malembe ndzhaku or ka muprofita wo karhi, munhu loyi i na swikwembu a yi ku chayeriweni tanihileswi hi nga va byela ku a va yimi nyana a rhanga a heta xikolo, ivi n'wana a ya chayeriwa i ta va ri na vo ma 20 something years, ivi a chayeriwa ivi a sungula yini? A horisa vanhu mavabyi. Mi kuma van'wani va tshika na mitirho leyi va yi tirhaka xa vona ku ri ku pfuna vanhu va tshungula vanhu, mara lava mi kuma ku va fositela vana lavatsongo va ya ku thwaseni hi mhaka yo tsutsumisana na mali. I kuma ku n'wana yaloye loko swi fika xikarhi swi fika swi yima swilo leswiya swi ku tsi, ivi vanhu va tiko va sungula ku pumba n'wana vuloyi. Van'wani va pfanga no thya hi mavito va ku i n'anga mbhumburu, i n'anga yo hlahluma mavun'wa, mara loko a mi lo n'wi tshika n'wana yaloye a ze a vupfa emiehleketweni a kota ku tiva ku leri i bhiriviri ra bava, leri i chukele ra nyanganya, ivi endleni a kota ku endla ku ya ku thwaseni. Se van'wani loko mo languta tindhawu to fana na vo Soshanguve, Mavopani ivi hi tsutsuma hi ya vo Soweto, mi ta kuma vana lavatsongo lomu tixopeni lomu timolweni va mbale tinjeti va bohe vuhlalu va endle swilo swa vun'anga a ri n'wana ntsanana. That's why va ku yini? Ku na xiyimbeleri xin'wana xi ku hina hi tiva tin'anga ti tshama ti basile ti sasekile, i ta n'wi vona hi loko a fika a nghena a ndhumbeni la hlahluvela kona ku i n'anga, loko a huma ndhumbeni wa hluvula leswiya swa swikwembu a ti jikajikela ti hela hala na hala. Mara lava mi kuma ku munhu i tata molo ndhawu leyi hinkwayo loyiwani na miceka liya a ri n'wana ntsanana, mi fanele mi tshama hansi mi yi langutisisa kahle. Munhu i thwasa evun'angeni loko a ri nkulukumba kumbe a vupfile emiehleketweni. Loko mo yisa n'wana wa 13 years en'angeni n'anga yi fika yi teka n'wana loko loyiwani na n'wi thwasisa loyi, vheta ni mi swi hlaya kambirhi kanharhu yaloye i tsutsumisana na yini? I tsutsumisana na vun'anga, ende vun'anga a hi leswo swo i pfuka nampundzu ku ya ku thwaseni. Vun'anga ni nga vabya tanihileswi ni vulaka ivi va ka hina va ku hayi a yi ku thwaseni, ivi va hlahluvana na tinhlolo ti va byela ntiyiso tin'anga to fika vo matlhanu ti kha ti va byela ku ni fanele ni thwasa, ni ta thwasisiwa. Mara leswi swo i kuma ku i pfuka nampundzu heta ku hlamba matini wena hi wena endleleni guru i ya ku thwaseni, ivi n'anga yi fika yi pfumela after vo ma 2 months munhu loyi wa vuya se va ri i n'anga. I swi tokotele nkarhi muni swo tiva mimirhi, swo tiva tinhlolo, swo tiva swilo leswi hinkwaswo. Se hi ti vonela vanhu va ka hina. Thank you.